e profundidad di Duna. Ta título di nos devocional. Mirman, familia, amigo y contacto nan di canal Palabras Actualizadas. Un mei di simang sumamente bendicional para cada uno de vos. San mirmanan, que el Señor ta provee para cada uno de nos abundantemente, de forma que nos por cumplir con alegría e parte que ta corresponde a nos. Esta ayuda otro. Nos textos de meditación nos lo siguiente. Turgende mester duna de acuerdo con lo que nan a decidir de nan corazón. No tristo of forza. Pa sobra, Dios gusta gente que ta duna contento. 2 Corintios 9, versículo 7. La palabra de Dios nos abre un parte esencial que cada hijo de Dios mester tin. Un corazón dispuesto para duna. Of miopisa, un corazón dispuesto para ayudar a otro. La posición del corazón está sumamente importante. Para sobra, ahora el corazón no está bien posicionado, el ser humano está caído en el dilema de duna con tristeza o duna forza. Pero Dios no te busca un donador obligado. Dios te busca un donador alegre. E pregunta lógica está, ¿qué está un corazón bien posicionado? Un corazón bien posicionado está un corazón que está fija arriba su Creador, Salvador y Redentor. Aquí se trata de un corazón que está fija arriba Dios mismo. Pero es importante para nos mirar también un corazón mal posicionado está centrado. Un corazón mal posicionado está centrado en la persona misma, o en la cosa que la persona está posee. Tiene una diferencia grande entre dos posiciones aquí. La persona que está centrada su corazón en Dios está considerada todo lo que tiene como provisión del Señor. Pero la persona que centra su corazón en su mes está considerada todo lo que tiene como resultado de su propio esfuerzo, su propio trabajo duro y su propia capacidad. Ahora, Señor, nos a través de su palabra para nos no complicarnos vida negando una verdad simple pero profundo. Comprender bon cuta de Señor, vosso Dios, cielo infinito y mundo que todo lo que tiene arriba está. Deuteronomio 10, versículo 14. Ahora nos tome verdad aquí na cuenta, nos corazón lo porta bon posicionar. Nos lo por duna con alegría. Pa sobra, lo que nos te ayuda otro con él, tan netamente lo que Dios aduna nos promete. Tan lástima que pica anubla mente de ser humano de tal forma que fácilmente nos te viva de mentira, creyendo que es la verdad. El engaño también aún más devastador. Ahora gente toma materia prima de Dios, moldee de artículo para bienestar humano y después quiere que costan está completamente de nan of de nos. Sí, mi hermano, netamente nos no tiene nada que no está viene de Dios. Anto, Señor, en su abundancia de amor, amanda es un que está abriendo su ojo espiritual. Él amanda suyo unigénito, Cristo Jesús, para hasta la vida que nos está pretende como de nos, queda claramente revelada que está de Dios está. Con otra palabra, mi hermano,
por medio de Jesús, Dios aduna-nos turcos. Ela pone-nos de uma posição, camina-nos por manejar-nos tempo, nos recursos nan espiritual, nos recursos nan material, nos don nan, nos oportunidad nan, e tudo lo que apone de nos man, para bienestar de outro e para glória de su próprio nome. A palavra dona-nos uma dimensão mais profunda de expressão para sobre Deus gusta gente que está dando contento. E também nós que o Senhor está gusta gente que está compreende su regalo em Cristo Jesus. Gente que aceita que Deus aduna-nos turcos em Cristo. E que agora nós temos o privilégio de compartilhar com outro lo que nos mes a receber de graça. E se acaso esse não basta, Jesus a completar a obra para nós, dor demanda Espírito Santo para acompanhar-nos, revelar-nos, guiar-nos, instruir-nos e formar-nos de tal maneira que cada ação de nós, cada ação de nossa vida, por riba na honra e glória de Deus. A palavra da seguinte instrui-nos de forma aqui. Deus está enriquecer vosso den turcos para assina vosso porta generoso tur ora. Assina gente logra decir Deus para vosso donação que nos está entregar nanan. 2 Coríntios 9, versículo 1. Mi irmão, nos donamento não tem como meta para gente alabar-nos. Nos donamento, mester riba gente na agradeci nos Deus eterno. Isso, qua supli, ta supli, e lo sigue supli sempre. Senhor te llama-nos para salir fora de engano. Que si nos quiere que lo que nos tem, está solamente de nos mesmos. Deus quer para nos realizar que todo lo que apone na nos disposição, recurso físico, espiritual, material e celestial, tem propósito para nos servir, bendicionar, ayudar e glorificar su nombre. Deus não aduna-nos solamente costa. Deus aduna-nos su mes amor. Ele aduna-nos su Hijo unigénito Cristo Jesus. Ele aduna-nos su Espírito Santo. Para nós não tem falta de nada. Para por vira donador alegre, contento e fiel. Mi irmão, Senhor te avisa abayami awe. Entregar a vida na Cristo Jesus. Para sobra, caminho, é verdade e é vida. Está solamente para meio de que nós por participar na existência de uma forma digna. Para sobra, está para meio de que Deus a supli em cada área de nossa vida. Para sobra, Deus gusta gente que está dando contento. E seguramente estão que reconhecer que Deus a hasipanan lo duna com alegria. Nossa oração final. Senhor eterno, dan que passe nos consciente de quem bota para nós. Kiko bo ahasi para nós e Kiko bota espera de nós. Dan Jesus para suprir em cada necessidade de nossa vida. Dan que para manda Espírito Santo para guiar, instruir, forma de maneira que nosso coração não porque da ficar corretamente ribabo. Ajuda-nos para não riba of viva de engano de posição egoísta, sino de verdade que tudo lo que nos tem está benedido. Forma-nos como donadonan alegre, contento e fiel.
para nos vida, nos tempo, nos recursos y nos accionan por llevar la hora y gloria de buen nombre santo. En nombre de Cristo Jesús nos te agradecemos. Amén y amén. Bendición. El mensaje que te llega-nos por medio de Boc Canal, Palabras Actualizadas.